Die Suid-Afrikaanse vloot het onlangs amptelik beheer oorgeneem van die bestuur en instandhouding van die Departement van Landbou, Bosbou en Visserye se navorsingsskepe, wat voorheen deur Smith Amandla Marine onderhou is. Die ooreenkoms was vanjaar op 30 Maart deur die minister van Landbou, Bosbou en Visserye en die minister van Verdediging onderteken is, gee aan die vloot die verantwoordelikheid om die skepe seewaardig te hou. Landbou, Bosbou en Visserye se vloot sluit in die navorsingsskepe Africana, Algoa en Ellen Kuzwayo, sowel as die patrollievaartuie Sarah Baartman, Lillian Ngoyi, Victoria Mshengi en Ruth First. Die hoofmotivering vir hierdie stap is om die skepe van administratiewe na operasionele diens te bring. From now onwards, all we're focusing on now will be achieving such objectives. The Department of Agriculture, Fisheries and Forestry will now give us a program that we must keep up with, and I don't foresee any challenges that might stop us in actually carrying out such a work. We can now report that the objectives set out in that Memorandum of Understanding for the South African Navy are now achieved.